Yn rhan ddeheuol y prif gylch, wrth gwrs, yr adrymba sydd dan ein sylw yma ar ddydd Mercher y Sioe. Ac Owen Griffiths sy'n cadw cwmni i fi fan hyn, y dosbarth cyntaf yn yr adran yma, Owen, i'r Ebolion Blwydd. Ac ar hyn o bryd, Liesl Mead sydd ar y brig yn y dosbarth yma gyda Wensley Silver Heart. Ie wir, ni bron y cyrraedd y diwedd gyda'r dosbarth yma. Megan Lewis, y beirniad eleni, yn cyflwyno'r y gwobre. Yr rhiban coch yn ei llaw. Megan yn y het binc gyda'r sbectol wrth gwrs. Wensley Silver Heart. Wrth gwrs yn mab i Caleryd Heartbeat yn y bencampwr yma cwpl o flynyddoedd yn ôl. Ie wir, a'r fam wedyn Crawel Lucy Glitters. Yr ail yn mynd i Victoria Andrew gyda bron heilog Pedro. Ie, ac yn drydydd wedyn Janice Allen, Thurni Emyr. Ac yn bedwerydd 393 sef Llanarth Havana da berchnogaeth Gemma Livingston. Wel, y cystadlu wedi dechrau yn yr adranba ac yn dosbarth dda i agor yr adran. Dipyn yn cystadlu yn y dosbarth yma, ac wrth gwrs Liesl Mead a Wensley Silver Heart sydd yn mynd ar wobr gyntaf. A felly mae gen i ganlyniad efo'r Merlod Cymreig. And the results now for the Section B's, the Welsh Ponies, and this is class 33, dosbarth 3.3 ar dudalen 1.1. Llon gyfechiadau mawr i Liesl Mead yn ennill y dosbarth cyntaf yn yr adranba ar ddydd Mercher y Sioe. Gyda'r Ebol Blwydd o Wensley Silver Heart. In second place we have exhibit number 386, Victoria Andrew with Bron Heilog Pedro. Third prize this morning goes to exhibit 384, and that's Janice Allen with Thurni Emyr. Fourth prize this morning goes to exhibit 393, Gemma Livingston with Llanarth Havana. Fifth prize goes to exhibit 398, Julie Russell with Bryn Wenol. Well, Liesl Mead, I'm starting to make a little bit of a habit of this. Our second interview in as many days, but this time with a homebred. Yeah, I think this one's a bit special, really, because I'd probably consider myself a Section A breeder, and this is about my second effort of breeding a Section B, so I'm really proud of him. But I'm very fond of his father, and thanks to Sandy Anderson for letting me use him, and he's a bit of a chip off the old block, I think. Well, you're saying there that you've just sort of dipped your toe into the breeding of Welsh Section Bs. You have just won the Royal Welsh. What is that now going to mean for you as a breeder? Yeah, it's really special. I think he's going to have to be a keeper. Can't get rid of this one now. Definitely. Well, many, many congratulations. Llongyfarchiadau mawr. Good luck for the rest of the day. Thank you very much. Yn